Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы? Бүгін жылы 11 февраль 2025 жыл. Ноқаттағы сіздерге бұйырса картошка еттердің бағасын тартып кетпіріз. Экспорт жабылғанына уже 10 күн ашты. Картошканың сенасы қандай болды? Біраз болса да түшпөдүбү чогуу көрөбүз. Бірден лайкты басып қойыңыздар, комментарийге ой пикир калдырып, достор менен бөлүшүп, ушул биздин Байкеж YouTube каналыбызга сөз катталып қойыңыздар. Биз буюрса ар дайым пайдалуу видеолорду биз колдон келишинче чыгарып турабыз. Өткөндө картошкалар оптумга 53 сом, 50 сом, 55 сомго чейин болуп аткан. Азыр эми кандай болуп атат экен? Мына оптум менен берке килограммда саткандардын айырмасы канча сомго чейин болуп атат? Ошону чогуу көрөбүз. Ал эми сиздер жакта кандай болуп атат? Комментарийге жазып коюңуздар. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, keldingmi ukam? Oo, da kançadan ketdi eкен şular? 46'dan aldım. Sen düşüp kalgan ba? Oldu, zor. Haydi. 46 somdan ketdi şular ha? 46 somdan tarazıga tartkan жерден көрсөтүп коюн сиздерге. Өткөндө ушулар 50 сом, 52 сомдан болуп аттылар. 4-5 сом сәл түшүп калып турат, жакшы. Karşıya düştü. Жакшы болуп турду. Şundaydı. Karşıya düştü. Мына средний жака Sırerli 37. 37'den ha? 30'dan 38, 40'a çayım olur da. Bunları jegen kete verir. Ооба. Жакшы 4-5 сом болсо ham кичине болсо ham арзандап туруп элдерге а? Yerге килели arzanda 55'ten 45. Ошо да, ошо будан 1 жуман мурун 55 сомдон эле да, азыр уже дагы 10 сом таштап коюптур. Береринче pulunu verem. Булар чындан мына. Булар көйдө чоң экен. Pul kança eкен булар? O kerşkeni biz bir hafta kımbatçılık malda 50 somuna kaldı. А, мурун дең а? Fırat o 51 сомдон алган келе, о, 1 жуман мурун. Bu cuma açtı. Bu среднийлерди да уктуңуздар, 38 сом, 40 сом дейт, ар кандай дейт. Содаңыздарды берсин, жак сатып алыңыздар. Тугандар, мына ушундай экен. Кичине болсо дагы акчалары түшүп, жеңилдеп, бир аз болсо дагы элге пайдасы жакшы болуптур. Буюрса эми бул килограммда саткандар менен булардын айырмасы канча сом экен? Погода шундай күн бүркө, ала булут дейм да, туман, кар жаап, бир нерсе жаап атат. Ассаламу алейкум ака, жакшысызбы? Картошка кандай болот ака? Канча болуп калды акалар? 45 сом, 46 сомдон а? Среднийлерчи? 40 сомго чейин. Жакшы өткөндө 50 сом, 55 сом болуп аттылар, а? Почти 10 сом түшүптүр да. Содаңыздарды берсин. Жакшы. Тугандар, көрдүңүздөр. Ассаламу алейкум, жакшысызбы? Сиздерби булар? Канча экен? Болду, айта бериң, канча сомдон? Канча сом? Сабызбы? 100 сомго 4 кило. Пиязчы? 4 kilosu 100 som. Kartoşkalar uktunguzlar. Kıyla. Arjandap kalıp bir jakşı. Kameradan nere kaçışat vardı gıldı. Gün soğuk. Tuğanlar menetті balap. Like'tan basıp, dostlarımla bölüşüp oğuzlar. Uşul bizdin kanalga söz катталып. Шыргалаңга окшош жаап атат. Ал эми сиздер жакта баалары түштүбү? Жазыңыздарчы. Мына нокатта 7-8 сом, 10 сомго чейин арзандаптыр картошка. Өткөндө будан 1 жуман мурун тартканымда 55 сом, 53 сом болуп аттылар. Азыр ал эми 46 сомдон экен. 46 сомго чейин түшүптүр баалары. Кыйла жакшы болуп калыптыр негизи.
Assalamu alaikum. Kartoshka qanchadan ekan? Kartoshka 55 so'm kilogram. 55 so'mdan kilogramga. Mana cho'nlar 55 so'mdan deydi. Savus aka. Savuz 4 kilo 125 ta. Aha. Sal arzonlab qolib turasizmi o'zi? Sodangizlar bersin. Mana o'la. Kilogramga dag'i 55 so'mdan deb qolib tur. O'tganda bo'lsa 60 so'm deb atqanlar. Assalomu alaykum. Kartoshka biraz tushgan usib qolgan aka? Qancha bo'ldi ama maydaroq qoldi? Ular 40 so'm qoldi. Bular ha? 3 kilo 100 so'm. Cho'nlarichi? Ular 55 kun. Ha, o'tganda 60 la? 60. Yaxshi. Kartoshkalar tushdi. Bu eksport javolib kichkina ellarga foydasi yetib qolibdi ha? Arzonda va. Savuzlar qo'shildi o'ydan bu? Savuz. Ha, yaxshi. Sodangizlar bersin aka. Rahmat. Nol emechi chesnoq. Kilogram ha? 350 so'm. O'tganda biroz so'radilar, unutib qoldim so'raying deb. Sodangiz bersin aka. Chesnoq 350 so'm ekan deydi. Yaxshi. Buyursa hozir ettirdi dag'i. Etde qanday bo'ldi? Tushdi, tushmadi, cho'g'riz. Salamatsiz beja? Kartoshka qancha bo'lib qoldi aka? 60 so'mdan ha? Biroz tushib qoldi-ra? 70-60 ga tushdi. Shuni aytamda. Na, cho'ng'orchi-chi? Cho'ng'or ham 60 ga. Oho, mashallah. Katta bular olaydiqdan. Ha, shunday o'xshaydi. Nolchi tupni qo'yib. Bular shu bir-bira degan. Ha, yaxshi-ja, sodangizlar bersin. Qila bo'lsa dag'i. Monsam tushdi. Shuni aytamda, elga foydasi yetsin. Elga foydasi yetsin. Biz ular arzon bersa biz ular. Shuni aytamda, ovada. To'g'ri. Chesnoqchi-chi? 286 300. Ha, bo'ldi-chi. Sodangizlar bersin, sizlar da sovuqda fotoğraflar milletinizlerde. Arenda çok. Allah bağlasın versin ha. Berekesin versin. Oldu edi. Yaxşı tuğanlar biraz düşüptür. Bu yerde tartıp koyalım. Assalamu alaikum dostum. Mandarinlerin balla qanchadan bo'lib qoldi? Nalar, na вообще. 150. 150 bulçu. 160, 130, 200, 160. Anarçı. Ama 250. Ne latı? Tak. Qancha? 130 so'mdan. Tak. Nal darvuz ne bu? Aha. Qancha bular? 350 so'm. 350 so'm ha. Bananlarchi? 160. Naymeç? 100'dür. 80? 180. Chesnoq? 250 so'm. Yaxshi. Sodangizlar bersin ha. Tuğanlar уже yaxshi qiyla tushib boshlabdir. Assalomu alaykum aka. Etdim bosh qanday bo'lib qoldi aka? Sal tushdi-ku. Ha, o'sha. O'tganda men ol. Ha, bu uyeti yilqi eti. Yilqi eti 600 so'mdan ha. Basi biroq o'shalar bo'ydan ekan bular ha. Cho'v tushmayman. Yaxshi. Sodangiz bersin aka. Nao kartoshkalar 10 so'm arzonda tur, biroq etdim bahsi o'sha dele bo'ydan ekan. Assalomu alaykum. Etdim bahsi qanday bo'lib qoldi? Bahsi qancha bo'lib qoldi? 600 so'mdan ha. Uyeti yilqi. Uyet ha. Et biraz bo'lsa da chiqib turadi, nega o'shalar bo'ydan ekan ha bahsi ha. Hem tushishi mumkinmi? Shuni bilaymizdayt, biroq qolgan emirleri düşüp başlaptır. Assalamu alaikum. Çılgı eti bu eti. Bögüz. Qancha odat bası? Kilogram 600 so'mdan. Tushim mumkinmi, mumkin emasmi? Adam eksport javoldi degandey. Yaxshi sodanglar bersin ha. Bular bilmaymizdayt. Hem bular dag'i satuvchi o'xshaydi. Şu qo'y eti, jilqi eti, bu eti 600 so'mdan ekan. Tushun toshni bilmaymizdayt, biroq kartoshkalar yaxshi, Xudoga shukr, 10 so'm arzondaptir. Buyursam da bu yoqda qo'y eti var. Qo'y etini da qo'shib qo'yadi.
Бұл жерде қой еті бар. Ассалаумағалейкум. Қой ет қанша болып қалды ака? 650 сомдан, а? Қой еттері. Содаңыздары берсін. Ассалаумағалейкум. Çocuk қанша екен? 800. Бұлар 650 сомдан mı? Бұл жерде бардық әлі 650 сомдан. Мына қой еттері. Belki mal etine қарағанда 50 сом қымбат жүреді. Туғандар, біз мынау ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Буюрса биз колдон келишинче балаларын чагылдырып бердик. Алла разы болсун бардыгыңыздардан. Дагы бир жолу лайктан басып коюңуздар.